5 membri tal-Parlament Ewropew Maltin David Casa, Miriam Dalli, Roberta Mezzola, Marlin Mizzi u Francis Zamid Dimek inaqdu flimkien biex jinnominaw lill-attivist tal-ALS Bjorn Formosa għal Premju ta' ċittadin Ewropew. Kull sena il-Parlament Ewropew jippremja individwi u gruppi li jkunu distingwew ruhom biex jippromovu il-valuri Ewropej. F'kummenti li taw l-MPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Mezzola u Francis Zamid Dimek qalu li huwa l-obbligu tagħhom li jippromovu x-xogħol imprezzabbli li jagħmlu eluf ta' volontiera Maltin u Għawċin u ma qalu li għalbidu n-nomina tagħhom kienet lejn id-Dar tal-Providenza iżda mbagħad wara ftehim li sar mal-membri parlamentari Ewropej Laburisti sar qbil din is-sena jinnominaw lil Bjorn Formosa u s-sena d-dieħla jinnominaw lid-Dar tal-Providenza. L-MPs Maltin qalu li huwa diffiċli li tażel bejn dawn it-tnejn. Allura ħassew li hija loġika li jintlaħaq qbil bejn iż-żewġ naħat biex in-nomina Maltija tkun aktar b'saħħitha. Ta' kull sena il-Parlament Ewropew jagħti il-Premju ta' ċittadin Ewropew lil ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li jkunu wettqu kisbiet eċċezzjonali jew impenn kbir lejn is-soċjetà f'diversi aspetti.